Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV ngenda umushakamba Maurice ndetse kandi twahuje umurongo na radio televiziyo Nuru ya Mashariki turi kumwe n'umuvandimwe Sentama n'amahoro. Mwiriwe neza umushakamba. Yego twiriwe amahoro. Mwabonye imvura? Yego akavura kabonetse nubwo atari nyinshi ariko yabonetse nkeya nziza. Yego. Ariko mu gihe mu Rwanda hari imvura isanzwe y'umugisha y'abahinzi, muri Kongo hari imvura y'amasasu. Nibyo koko Kongo ntijya yiburira bwana mushakamba. Niyo habaye agahenge usanga abitwaje imbunda birasa. Ibyo bigaragara Kongo. Nibyo bwana Sentama nk'uko wari ubivuze mu makuru yacu yo ku itariki ya 2 z'ukwa 10 2024 tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira aho tugiye kureba itangazo rya M23 rigiye hanze kano kanya aho inyomoje MONUSCO ndetse ikayitamaza ku ruhare rwayo igaragaza uruhare rwa MONUSCO mu makimbirane, mu busahuzi, mu gupfa kw'abaturage ndetse no mu guhonyora uburenganzira bwa muntu. Amakosa yose ashyizwe ku karubanda, AFC M23 yashyize ku karubanda, byose igaragaza ko ibirego MONUSCO yigerekaho ari ugushaka guhishira ayo makosa yose. Ni itangazo turi bugarukeho kuko ni itangazo risohotse ndetse navuga ngo ntiryari nitangaza ahubwo ni icyegeranyo kuko ni itangazo ry'amapaje agerenga 3. Si ibyo gusa turi buze kureba imirwano yiriwe mu mujyi wa Sake yari akasamutwe kuko FARDC yahombeyemo cyane. Si ibyo gusa turi buze kureba kandi abakomeje kwiyahura ku ruhande rwa FARDC barasana abandi birasa. Turi buze kureba Kisekedi ko yamaze kwitakana Martin Fayulu amwereka ko batari ku rwego rumwe, atari uwo bagomba kuganira ngo babe bakicarana baganire ku buryo barwanya M23. Si ibyo gusa kandi nuko habayeho inama y'abakuru b'ibihugu by'ingabo za SADC mu mujyi wa Goma. Bwana Sentama ngira ngo ingingo tugiye kugarukaho ni izo ngizo ariko n'ubundi nk'ibisanzwe ntidutindira abadukurikiye ahubwo Sake ngo byakomeye, imodoka za gisirikare zatwitswe ndetse n'abasirikare ba Malawi barafatwa rwa mikono. Nibyo koko mushakamba, mu gitondo cy'uyu munsi haramukiye imirwano kuko n'ejo yari yabaye, ejo bari babanje gukozanyaho. Yego. Noneho FARDC iza kwiruka isubira inyuma, M23 iramanuka ijya mu mujyi wa Sake hasi, uzi ko ikunda kwibera mu misozi hejuru. Cyaje kuvamo rero yamanutsemo bagira ngo yashizemo ibirindiro, ariko kuhamanuka yagira ngo itege bya bindi bita gutega igico. Ni ugutega igico. Ubwo noneho FARDC ije izirasa hahandi yakekaga ko bashyize ibirindiro hasi mu mubande mu kibaya cya Sake, ariko abandi bari babakoreye akantu k'ubwenge barahava, bigira mu mpande ndetse bigira n'imbere. Baraza rero bamaze kuharasa bagira ngo abandi bahunze bagiye, gusa basize bake bagaragaza ko bahunze. Bo barazamuka basubira mu misozi, baravuga bati FARDC ivuga iti buriya bagiye. Yego. Irakomeza iraza, babandi bayiteze barayirasa koko pe. Barayirasa ku buryo yahatakarije bwana mushakamba. Kuvuga bari bafunguye mu mirongo y'urugamba ahantu hagera muri 3. Urabona iyo ugeze mu Isake hari mu mahuriro y'imihanda, bari bafunguye umurongo umwe ahitwa Rutobogo no kwambuka umugezi wa Gihira, umugezi wambuka iyo ugana Mushaki ujya kugera ahazamuka. Ziko M23 iri muri iriya misozi ya Rutobogo hariya. Noneho bafungura umurongo w'urugamba muri biriya bice, bafungura undi murongo w'urugamba mu gice kiri mu muhanda unyura muri Sake uriya werekeza za Kabati na Kirorerwa. Ariko bageze hariya bafungura imirongo igera muri 2. Hari umurongo uzamuka ku gasozi ibumoso ahitwa kwa Madimba, hari n'undi murongo ukomeza imbere ahantu hari agasozi kitwa Cyuri. Ubwo
noneho rero barwanye hariya babategeye, FARDC iratakaza cyane, yapfushije abantu, yatakaje intwaro, ndetse abapfuye baragera muri za 50. Ntabwo turabona umubare neza, ariko hari imibare yahoze iduha 27, ariko bakomeza biyongera, ntabwo baba baguye ahantu hamwe. Noneho bararwana, babirukana hariya, FARDC iriruka. Mu gihe yahungaga, hari video yigeze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, amazu yo mu Isake ari mashya. Yego. Nari amazu nta kindi yatwitswe nuko hari imodoka ba M23 yateye roketi ya FARDC, ya Land Cruiser yari itwaye abasirikare ba FARDC, itera roketi, imodoka irashya, none ifatisha amazu, ikongeza amazu agera muri 3 hariya, kuko amazu yegereye umuhanda. Yego. Rero birumvikana bari muri modoka bapfuye, aba FARDC barimo yemwe n'abandi bari abafatanya nabo. Hari intwaro nyinshi zafashwe, nubwo bazazitwereka, bakunze kuzerekana, bakunze kuzimurika. Ikindi cyabayeho nuko harimo n'abapfuye bagera mu 10, hafi mu 10. Noneho ikintu gikomeye rero gihari, urabona ko FARDC ifite abo bakorana, bayishyigikira, bayirwanirira. Muri bo harimo bariya b'abacanshuro, b'abarundi n'abandi b'abanyamahanga b'uruhu rwera, ndetse harimo na SADC, ariko bayita SADC, ariko jye sindabimenyera kuyita SADC, kuko mu bihugu 10 na bingahe bigize umuryango wa SADC, hariya haje 3, haje Tanzania, haza Afurika y'Epfo, haza na Malawi. Mu ngabo rero za Malawi ziri muri buriya butumwa bwa SAMIDRC, bariya baje gufasha FARDC, hafashwemo umwe w'umukapiteni ngo yari yananiwe kwiruka, ko wabonye abenshi, bamwe n'abadamu, andi n'abantu b'abagabo babyibushye, hari n'abageze no mu zabukuru. Uwo rero ashobora kuba yananiwe kwiruka kubera imyaka ye. Noneho intare za Sarambwe ziza kumufata, ubu zikaba zimuraranye, Bwana Mushakamba. Ngira ngo muri make nicyo twavuga cya Sake. Rero Sake ikomeje kumara FARDC n'abayishyigikiye, ntabwo byoroshye. Ariko ibyo ngibyo rero, uko gutera hariya, icyo baba babikorera ni ukubura umujyi wa Goma usa n'unize, uranize, kugira ngo bawushakire ubuhumekero. Rero baratera hariya kugira ngo barebe ko hari umuhanda umwe bafungura byibuze. Twibutse hariya ko kiriya cyerekezo cya Sake kirimo imihanda igera muri 3 ikomeye. Umuhanda werekeza Kicanga, ari wo uca mu Kimoka, mu Isake nyirizina muri site, ugakomeza ukagera Ikabati, Kirorerwa, ukafata Iburungu ukamanuka ujya Kicanga, komeza na Mweso. Ni nawo muhanda ushobora guhuza na za Kanyabayonga. Yego. Noneho hakaba undi muhanda ushobora guhuza Goma na teritwari ya Masisi, unyura hariya mu Isake, ugakomeza ukambuka umugezi wa Gihira, ugaterera za Rutobogo, ukomeza ujya Mushaki, ukamanuka werekeza Matanda, Bihambwe, Gisuma, Gatare, Buguri, Gasheberi, Karinga, Mutiri, Masisi teritwari. Undi muhanda ukomeye nanone uri hariya, ngira ngo ntabwo woroshye nawo, ni umuhanda uhuza Goma na Bukavu. Unyura hariya mu Isake, noneho ugakata werekeza za Bweramana, Kiroci, Bweramana, Ishasha, ukomeza ugenda ujya Minova, za hitwa za Nyamasasa, za Kinyezire, Karungu, Nyabibwe, ukamanuka muri Karehe, ukagera muri teritwari ya Kabare, ugafata za Gatana, Bagira, winjira mu mujyi wa Bukavu. Yego. Iyo mihanda rero ni imihanda 3
yenda undi wa kane wafashaga Goma ni umuhanda uzamuka Kibumba ukomeza ujya Rucuru. ubu ngubu nta muhanda n'umwe FARDC ifite yasohokeramo iva mu mujyi wa Goma kugira ahandi yerekeza, n'iyo batarabutse ni ukunyura mu mazi. Ibyo byose rero by'imirwano batera bagira ngo barebe ko bagira aho bafungura umujyi wa Goma uhumeke, ariko byaranze birabamaze. Bwana Sentama, nkunganiye ku bya Sake nk'uko wari ubivuze ndetse neza cyane niko byagenze, ariko icyabayeho cyane ko iriya modoka yatwitswe nk'uko amakuru nanjye nyakira, ni uko iriya modoka unarebye neza ku ifoto yagaragajwe bavuga ko hashya cyane, urabona ko ari amazu ariko ari nko ku ruhande. ni imodoka nubwo hari izahungaga, ariko hari indi yari yatewe neza mu mazu, hagati y'amazu iri kurasa kuri M23, aba ariyo bakubita roketi irashya, n'amazu byari kumwe handi bayiteye mu mazu birashyana birumvikana. Izindi nazo ndumva zishobora kuba zirukanse zishya, ku bw'amahirwe zo ntizajya muri iriya foto yagiye ku karubanda. Ariko ikiriho ni uko izi modoka zitari imwe zatwikiwe hariya, niba yitwa ngo Kiyuri, ndumva niba ari Kiyuri, ndakeka ariko bahavugwa. Ariko nanone ikindi nakongera kuri bariya Batanzaniya, bari Abatanzaniya nk'uko wari ubivuze uti birakeka ko baba bananiwe abari Abamarawi nako baba bananiwe kwiruka. Si ukunanirwa kwiruka kuko uriya ni n'umusaza, uriya mukapiteni afite imyaka 55 nubwo tutarabona amazina ye, ariko amakuru aremeza ko bafashtiwe aho bari gukoresha imbunda za sheringi, ari uriya mukapiteni n'abandi 12 ndetse n'abandi ba FARDC bagera kuri 24 bigishwaga gukoresha imbunda za sheringi, bamwe bari mu bifaru n'abandi bafatirwa hamwe. Rero intare za Sarambwe zibatwara bunyago. Birumvikana ko intambara y'uyu munsi yarakasamutwe nk'uko bikunda kuvugwa. Bwana Sentama, Yego, ntabwo FARDC yorohewe rwose uyu munsi mu rugamba yashoje, byari bikomeye mushakamba. Nibyo rero Bwana Sentama, intambara birimo na MONUSCO ni ibyatangajwe na M23 FC. Ngira ngo twahita tujya no kwitangaza kuko byari ingenzi ko duhera ku makuru y'urugamba, kuko abantu bakeneye kumenya uko byifashe. Ariko nanone itangazo M23 yashyize hanze, iyi navuga ngo yavuze ibyo abandi batinye kuvuga, ariko nanone bihura n'ibyo abanyekongo bahora bigaragambiriza umunsi ku wundi. Nibyo, reka tujye ku itangazo. ni itangazo si n'itangazo ahubwo ni inyandiko isubiza raporo ya MONUSCO. Yego, ko MONUSCO binyujije mu muyobozi wayo Bintou Keita baherutse kurega M23 AFC ko ikoresha ubucukuzi hariya muri Rubaya, banavuga n'amafaranga ngo yabikuramo, ariko jye ntabwo nabyemeye, ahubwo naribajije se Bintou Keita wavuze ari amafaranga yayabaze ahagaze he, yayabwiwe n'iki, yabikuye he ko nta raporo bamuha abahakoresha? Ahubwo nibaza ko ahubwo ibyo yavuze ari ayo bahakuraga bo mbere bakiyakoresha. nanjye nuko nari bukubwire. Urakoze cyane. Rero iyi nyandiko ya AFC M23 ni inyandiko isubiza iriya raporo ya MONUSCO. Iyi nyandiko rero ikubiyemo ibintu by'ingenzi. Bavuze ku gahenge kubahirijwe n'uruhande rumwe, aho AFC M23 yubahirije agahenge karanasabwe na leta ya Kongo yarangiza ikubahiriza. Yego, irongera ivuga kuri Rubaya, ku byo bavuze kuri Rubaya, igaragaza ko Rubaya amafaranga yavagamo nta kindi yakoraga kwari kwigwizaho ubutunzi kwa MONUSCO, bari gufasha abanyatura bamburaga abantu, bicaga abantu, no gutera inkunga ingabo z'u Burundi ziri mu mirwano hariya. Noneho bati twabikoze tujya gufata Rubaya, twayifashe kugira ngo turengere abaturage, kuko umuturage wari yaramerewe nabi, kandi biturabyibuka neza mbere y'uko M23 AFC ifata Rubaya, abaturage bahoraga bayitumaho
bavuga bati muri hehe mwaje mugafatana Rubaya. ubu gusa batabazaga nk'uko abigoma bari gutabaza uyu munsi. Yego, bati kandi twahafashe bitewe n'uko hari n'imisoro yakwaga abaturage, imisoro idafite impamvu, idafite ibisobanuro. Rero ntabwo twahafashe kugira ngo tuhakorere ducukure amabuye, nta nubwo ducukura amabuye, bayacukuraga n'ubundi nibo bakomeza kuyacukura, ariko twashatse kuzitira ukuntu Rubaya yateraga inkunga ingabo z'u Burundi ziza kurenganya umuturage w'umukongomani. Ikindi bavuzeho ni kuba harabaga ubwicanyi bw'abasivile batitwaje intwaro. Yego. Twabikoze mu rwego rwo kurengera abasivile bicwaga, inzirakarengane z'abasivile kandi batari bitwaje intwaro. Ikindi bagaragaza ni ikintu bagaragaza ko MONUSCO yangiriza ibidukikije, cyane cyane parike y'Ibirunga. Yego. Noneho rero hanyuma bagashyiraho imyanzuro iriho Bwana Mushakamba, ni imyanzuro igera muri 7. Ndagira ngo yo tuyisome kuko ntabwo ari myinshi. Yego. Tuyisome noneho tugire ibyo dusobanuraho. Umwanzuro wa mbere bavuga uti the liberated areas are the most secure in the DRC where community of all backgrounds live in peace and harmony. Bavuga bati ku butaka bwabohojwe, yego, ubutaka bugenzurwa na AFCM 23, nibwo butaka buriho amahoro muri Kongo yose, niho abaturage b'inkomoko izo arizo zose, abaturage banyuranye, aho ushobora gusanga wenda ukavuga uti aba ni abandandi, aba ni bande, niho wasanga babayeho neza mu mahoro kandi babanye neza mu mutuzo. Ikindi rero cya kabiri, umwanzuro wa kabiri, millions of internally displaced persons have returned to their areas of origin within the zones liberated by AFC. Ngo amamiliyoni y'abantu bari baravanywe mu byabo bagarutse aho bahoze kera, aho bari barakomotse, aho ku butaka AFC 23 igenzura. Urumva ko abari barahunze bagarutse iwabo, ntabwo AFCM 23 yigeze ibabuza kugaruka mu byabo. Baragarutse barongera baratura iwabo, baratuje, baratekanye. Umwanzuro wa gatatu ukavuga uti we witness an unprecedented daily influx of compatriots fleeing areas controlled by the Kinshasa regime due to the ongoing insecurity, massacres, state terrorism, and targeted violence by the regime's coalition forces. Ati tuhora tubona abantu batigeze babonekana mbere hose, baturuka ku butaka buyoborwa na leta ya Kinshasa, bakahatoroka bakavayo bakaza bahunze umutekano muke, bahunze ubwicanyi, bahunze ubuterabwoba bwa leta, bahunze kuba batotezwa na leta ya Kinshasa, bakaza ku butaka tuyobora. Bakaza kuri bwa butaka bwabohojwe na AFCM 23. Umwanzuro wa kane ukavuga uti a growing number of Congolese refugees from neighboring countries are also returning to their villages in the liberated areas. Aba bati umubare munini wo mu bihugu bihana imbibi na Kongo
w'impunzi zari zarahunze z'abakongomani watangiye kugaruka kandi barimo baratura iwabo nk'uko byari bisanzwe kuri ubu butaka bugenzurwa na AFC/M23. Umwanzuro wa gatanu ukavuga uti basic infrastructure is being gradually rehabilitated, roads maintained and bridges rebuilt. Ibikorwa remezo by'ibanze birimo biragenda bivugururwa, haba imihanda igakorwa ndetse n'ibiraro bikongera bikubakwa. Aho ni kuri bwa butaka buyoborwa na AFC/M23. Tukiri aha ngaha nakubwira ko nigeze mbona video, sinzi niba wayibonye bwana Mushakamba. Yego. Abo barimo bavugurura umujyi wa Kiwanja, barawuvugurura mu mujyi udasanzwe. Nayibonye. Kandi barimo barayikora, sinzi niba iyo video wayibonye. Nayibonye Lawrence Kanyuka rwose ari gusiga irangi. Dukomeze rero ku mwanzuro wa gatandatu. Umwanzuro wa gatandatu bakagira bati essential social services such as healthcare and education are fully operational and regularly monitored. Aba bati serivisi z'ingenzi aha bati twavuga nk'ubuvuzi, uburezi, byose birakora neza mu buryo bwuzuye kandi bikagenzurwa umunsi ku wundi. Noneho umwanzuro wa karindwi bakagira bati activities in the liberated areas are conducted 24 hours per 7 days without harassment or restriction. Biravusobanura ngo ibikorwa abantu bakora bya buri munsi ku butaka bwabohojwe na AFC/M23 birakorwa amasaha 24 ku buri minsi 7 y'icyumweru, nta gutotezwa, nta muntu utotejwe, nta n'impamvu ibihagarika runaka. Ni ukuvuga bikora mu mudendezo. Yego. Noneho bakanzura bati in conclusion, kwanzura, rather than fostering a sustainable resolution to the conflict, aho kugira ngo MONUSCO ikurikirane cyangwa se irebe icyashyiraho igisubizo kirambye ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Congo, MONUSCO has perpetuated violence and instability to justify its continued presence and financial interests in the DRC. MONUSCO ikomeje ikomeje guhembera umutekano muke, ibikorwa by'umutekano muke, kugira ngo yibonere ko kuguma muri Congo kwayo byagumaho, kandi no kugira ngo kubera inyungu zayo zijyanye n'amafaranga. Yego. We urge MONUSCO, turabwira MONUSCO to prioritize a peaceful resolution, gushyira imbere igisubizo cy'amahoro, igisubizo kinyuze mu mahoro, ubwo ni nko mu biganiro, to the conflict and promote dialogue, no guteza imbere ibiganiro that addresses the root causes of the conflict, no guteza imbere ibiganiro bishobora gukemura impamvu nyazo z'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. This is the only path to lasting peace in the DRC. Ibi rero ubu buryo bw'ibiganiro niyo nzira nziza y'amahoro arambye muri Congo. For Alliance Fleuve Congo, AFC, Lawrence Kanyuka, Communication Focal Point.
inyandiko ikaba yashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka ushinzwe ibijyanye n'itumanaho muri AFC. Ngayo nguko iki ni cyo gisubizo cya AFC M23 kuri ya raporo ya Bintu Keita. Nibyo bwana Sentama, ngira ngo M23 ngewe ndayishimira kuba yagiye yavuze ukuri kose ikagaragaza ibiri hariya naho bipfira. Ngira ngo hari zimwe mu ngingo ndaza kongeraho inyunganizi yanjye mpereye wenda ku ngingo navuga ko ari nk'iya gatatu, aho wenda imbere yaho gato yaho bavuga ku by'ubucuruzi biragaragara ko ari ibyo Kongo nk'uko wari wabivuze MONUSCO iri gukoresha kugira ngo ibyihishemo ibyitwaze nirangiza ikomeze ize muri buno bucuruzi bwayo. Nitangira kuri ya ngingo nari mvuze, baravuga cyane ku kwiyongera k'umutekano muke. Nibyo biragaragara kuva M23 yagaragaje ko kuva muri 2013 M23 igenda hari imitwe yitwaje intwaro 44 cyangwa se 50, ariko uyu munsi ikaba hari imitwe yitwaje intwaro 256. Ibyo byose iyo mitwe yose ikaba yariyongereye MONUSCO ihari irebera kandi byitwa ngo irimo kugira gute kurinda amahoro. Hari iki ugabanyijeho 10 bwana Mushakamba? Yego ndi 266 ngaho dangaho. Yego noneho ikindi bavuze, bashinje MONUSCO uruhare mu guteza umutekano muke, aho banditse neza ko raporo za MONUSCO nubwo zitabigaragaza ariko MONUSCO ariyo itanga amahugurwa igatoza iyi mitwe yitwaje intwaro, ikayiha amasasu, ikayiha buri kimwe cyose kugira ngo yice umutekano. MONUSCO ibone uburyo ki ikomeza kuhagaragara byitwa ngo irimo gucunga umutekano kandi ariyo iri inyuma y'abica umutekano. Bwana Sentama, bongeye nanone bavuga ko MONUSCO, bamwe mu ba MONUSCO ubwabo, bamwe no mu bayobozi ba MONUSCO bari hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo abafitanye isano bafitanye isano n'uruhare rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. hashobora kuba harimo abayikoze cyangwa bayigizemo uruhare, ndetse no kuba ari nayo mpamvu bakorana n'abajenosideri ba FDLR bakoze jenoside mu Rwanda. Ndetse ntibatinye no kuvuga ko nanone MONUSCO inakorana na za ADF, kandi koko nibyo birigaragaza. Ndetse bagaragaza ko imijyi ya Goma na Beni ari kimwe mu bihamya bibigaragaza, bitewe n'uko ni imijyi ibyitwa ngo irimo MONUSCO ikabamo n'indi miryango mpuzamahanga, ariko abantu bakaba bapfa buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Ndetse iyo mijyi akaba ariyo irimo ibiro bikuru bya FDLR ndetse na ADF. Ngira ngo utwo nitwo nashaka kongeraho. Ibindi byo ni uruhare rwa MONUSCO mu kwica abasivile. Hari abo bavuze bagiye bicwa na MONUSCO yaba mu myigaragambyo ndetse no mu bindi bikorwa. Ubwo nyine tutirengagije n'abandi bapfa MONUSCO irebera ku manywa y'ihangu, bicirwa za Beni, bicirwa mu mujyi wa Goma. Ibyo byose ngira ngo kuri M23 AFC kuba yabishyize hanze ku karubanda ikabivuga ni ikigaragaza yuko itagikeneye kwinginga, cyane ko yanabivuzemo kwibabazwa n'abingingira MONUSCO kuguma muri Kongo kandi ariyo izambya umutekano waho, ariyo yicisha abantu. Bwana Sentama, ngira ngo iyi ngingo tuyivuzeho birahagije n'abantu babyumvise. Reka tubanze turebe ukuntu abasirikare ba FARDC barimo kwiyahura barasana abandi birasa. Reka dukomeze tujye kuri iyo ngingo, ariko mbere yuko tujya kuri iyo ngingo tuvuge ko MONUSCO rwose bayambitse ubusa pe, ubwambure bwagiye ku karubanda. Rero abasirikare yari umusirikare, yari umupolisi, inkuru uko imeze, yari umusirikare umwe wa mbere. Yego, uwa mbere wirashe umunwa yari umupolisi, yirashe umunwa ngo yihora ko bari bashatse kumujyana ku rugamba. Uriya yari umupolisi ku rugamba. Yego, bashaka kumujyana yo ku mbaraga. Uyu munsi rero hari undi wirashe, ariko nta wamenya, ntabwo impamvu yirashe ishobora kuba isa n'iriya, ariko ntibiramenyekana neza. Bikaba bibaye mu mwanya saa moya z'umugoroba muri Goma, hari ahitwa Keshero.
Keshero ni ahantu ujya gusohoka umujyi wa Goma werekeza Sake. Akaba rero yirashe arapfa, ahita apfa. Ngira ngo Bwana Mushakamba wabonye n'ifoto y'umurambo we. Uyu musirikare rero ubuhamya tukaba twabuhawe n'umuturage utuye hariya Keshero, aho yagize ati, ni ubuhamya yampaye mu rurimi rw'igifaransa, yavuze ati un élément des FARDC vient de se tirer dessus à côté de chez moi à Keshero. Ati umusirikare wa FARDC amaze kwirasa hafi y'iwanjye ahitwa Keshero. Yego. Arongera ati j'ignore quelle était sa motivation, mais je suis traumatisé du fait que je venais d'échanger avec lui 10 minutes avant ce que je qualifie de suicide. Aravuga ati sinzi icyabimuteye, ariko njye ndumva nahahamutse mu by'ukuri, bitewe n'uko nari maze no kuvugana nawe mu minota 10 mbere y'uko yiyahura. Arongera ati on l'appelait Cobra. Uwo musirikare yarazwi ku izina rya Cobra. Ibi rero kuba FARDC ikomeje kwiyahura gutya, Bwana Mushakamba, nta gihe cyari gishize tuvuze umupolisi wiyahuye akanga gupfa, nawe buriya akaguru kamwe kari kamaze kugera mu mva ariko avamo. Wabonye ko yirasa umunwa, amazuru byose arabirasa, none hakaba hirasha undi. Hari n'abajya barasana tukunda kuvuga. Ibi ngibi bigaragaza iki, Bwana Mushakamba? Nta kindi bigaragaza usibye gushimangira ibyo twagiye tubabwira tuti iyi ntambara FARDC irapfusha cyane. Abasirikare bajyanwa ku rugamba usibye abakurwa kure baba barabeshywe, ariko abandi abo muri Kivu y'Amajyaruguru n'abahamaze iminsi barahahamutse. Ubwoba bwarabishe, nta n'umwe ufite esprit yo guhagarara imbere y'urugamba wo kujya kuri flow y'urugamba. Ariyo mpamvu baritangiye kwirasa. Ni ukuvuga ngo abo kwihangana byarenze bahitamo kwirasaho kugira ngo bajye ku rugamba. Ibi ngibi nk'uko umwe yabikoze niko n'abandi bafite ubwoba, niko n'abandi ni ukuvuga ngo bamaze guhahamuka, nk'uko Lieutenant Colonel Wiringoma yigeze abivuga ati umuntu abwira cyane abarundi n'abandi bivuga ngo bagiye kuza kurwanya M23, yarababwiraga bati bazaze biteguye ko utazapfa azaba umusazi. Ngira ngo ibi ni ibimenyetso by'uko nyine bagiye bavangirwa mu mutwe kubera guhahamurwa n'uburyo bagenzi babo bapfuye, n'uburyo bagenzi babo bakomereka. Noneho akaba ari intambara idafite icyo isobanuye ku ruhande rwabo. Bazi neza ko bahangana nabo ari abanyekongo bagenzi babo, bamwe banabanye kuri flow y'urugamba mu myaka yashize, ndetse no mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama, nuko nguko njye mbibona. Ibi bivuze ko rero amagambo ya Lieutenant Colonel Wiringoma wa AFC M23 yaba atangiye gusohora. Ahubwo akomeje gusohora kuko yasohoye kuva kera abarundi banga kurwana bakajya gupfira muri gereza i Burundi wabo. Urakoze Bwana Mushakamba. Noneho se Tshisekedi rero ngo yahakanye kuzaganira na Martin Fayulu, bitwazaga kuzamufasha kurwanya M23. Tshisekedi muri Hongria ku munsi w'ejo tariki ya 2 z'ukwa 10 aganira n'itangazamakuru bamubajije iki kibazo cyo kuganira na ba Martin Fayulu, cyane ko bari bitwaje ikibazo cya M23 bati tuzagufasha kurwanya M23, cyane ko nabo banga M23 urunuka ndetse n'abavuga ikinyarwanda. Ariko Tshisekedi yabarebye akurikije uko azi Martin Fayulu n'ubutagondwa bwe, arangije aramubwira ati Fayulu rwose ntabwo turi ku rwego rumwe. Yamubwiye yuko nta kibazo cya politiki afite mu gihugu cye ku buryo cyatuma yicarana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi b'abanyapolitike kugira ngo bagire ibyo bigaho ku gihugu cyabo. Ngira ngo no kwihenura kuri Martin Fayulu bamwereka ko nta kintu amaze mu gihugu, kandi ibyo ni na ngombwa kuko umutima mubi Martin Fayulu agira ntukwiye intebe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo n'uwa Tshisekedi nawo ari uko nguko. Urakoze Bwana Mushakamba kuri iyi ngingo. Ngira ngo ibi ngibi birasubiza inyuma umubano wa Martin Fayulu na Tshisekedi, aho mu minsi yashize bamwe bari batangiye kunuganuga ko ashobora no kumuhashyira ku mwanya wa minisitiri w'intebe, ariko kuva bimeze bityo ngira ngo birasubira irudubi.
nta bisambo bibiri mu gihanga kimwe, nako nta bisambo bibiri mu nzu imwe kuko byakwicana kandi bose ni ibisambo birazwi, nk'uko nta n'inkuba ebyiri mu kirere kimwe cyane rwose. reka twikomereze bwana Mushakamba. Umunsi habaye inama y'abakuru b'ingabo turavuga za SADC ariko sinemera ko ari SADC ahubwo ni ingabo, abahagarariye abakuru b'ingabo za Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi hariya Igoma, ziriya ngabo zaje muri SAMIDRC. Umunsi bakoze inama Igoma rero baganira bagira ngo barebe ibyo bagezeho, bafate n'ingamba nshya bwana Mushakamba. Aya magambo akaba yanavuzwe na Major General Ibrahim Mike wa Tanzania wari muri iriya nama, akaba ariwe wayavuze ko bahuye kugira ngo basuzume barebe ibyo misiyo yabo yagezeho, banafate n'ingamba nshya bwana Mushakamba. Se misiyo yabo uyibona ute bwana Mushakamba? Uyibona ute? Bahagaze bate? Bimeze bite? Cyane urabona ko Tanzania yari iri imbere muri byo, kandi Tanzania vuba aha iri kwitegura amatora mu myaka iza. Yifitiye ibibazo by'amafaranga, ikeneye kongera amafaranga, ikeneye aho ikura amafaranga. Ndabibona ko bagiye kongera bagarure igitutu, bakore guerre mediatique y'umunwa intambara y'itangazamakuru, barwanye M23 ku munwa, ariko bibonera amafaranga kuri Kisekedi, bamukureho amafaranga bazifashisha mu bibazo bya politike biri mu gihugu cyabo ndetse no mu matora ibihugu birimo kwitegura cyane nka Tanzania. Ariko ntacyo bahindura ku rugamba, ntacyo bahindura kuri flow y'urugamba, ahubwo nibareba nabi na Goma barayamburwa. Yego nibyo ibyo uvuga ni ukuri, nibareba nabi na Goma barayamburwa, cyane ko Goma yo nta n'ubuhumekero yari ikigira. Ni hahandi ese biri buriya gufata Goma ntibizaba nko guhura umuntu uri Masambu. Kuba MONUSCO yamaze gushwishwirizwa yahabwiwe ukuri, birahagije ko ishobora kwikura hariya, yakwikura hariya bariya bo nta n'umwe ufitiwe impuhwe, ni ugukubitira mu igunira, byo ni uguhuhura cyangwa ni uguhuhura uwasambaga, cyangwa bimwe bavuga ngo ni ukorosora uwabyukaga, kuko Goma yamaze kushegeshwa, abaturage bayirimo ntibagikeneye FRDC n'undi munyamahanga uwo ari we wese, bakeneye M23 kugira ngo banezerwe, badabagizwe nk'umuturage uri Bunagana, nk'umuturage uri Rucuru, nk'umuturage uri Rubaya, nk'umuturage uri mu bindi bice bitandukanye. Nibyo koko Mushakamba, ngira ngo tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Niba nta kindi wabwira abatwumva, reka tubasezere tubabwire tuti mugoroba mwiza, ariko ntibibagirwe gukanda kuri subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Banibuke no kutwandikira muri comments, baduha ibitekerezo byabo kuko bitwubaka. Umugoroba mwiza ku batwumvaga bose. Nari Sentama, mikoro ni yawe bwana Mushakamba. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye, ugira umugoroba mwiza n'ibihe byiza, ndetse nshimiye n'abandi bose badukurikiye. Nk'ibisanzwe subscribe ni ingenzi kugira ngo ubane na Nuru ya Mashariki ndetse n'Umuco Wacu TV. Murakagira Imana.